Babu ziyaretil kuburi. Kabirlerde ziyaret kıluu babı. Birinci fasıl. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nehaytukum an ziyaretil kuburi fezuruha. Ve nehaytukum an luhumil adahi fevka thalâthin feamsikû ma bedâlekum. Ve nehaytukum anin nebîzi illa fi siqâin feşrabû fil asqiyeti kulliha ve la teşrabû muskaran ravahu muslimun. Azan geldi mi? Yok. Var bak. Hazreti Burayda radıyallahu ta'ala anhu aytat. Peygamber aleyhisselam aytdı deydi. Men silerdi kabirlerde ziyaret kılıudan tıygan elem, emi kabirlerde ziyaret kıla bergile dedi. Başında adamlar dinge жаңы gelip dindin hükümlerin bilişpeytele de kavurga varsa murdağda şirklerin kılışa veretele. Oşol vakta tıyılgan. Aslında kavurga baru şirk emez. Bolgon arvaqtan sorabaş gerek, kavurdan sorabaş gerek. Oşol jerde uşolordu görüp, oşolorga Kur'an okup, dua kılıp, bata kılıp, andan keyin adam ahiretini estep, men de uşintiп kalam uşu yerde bir gün bolsa bir gün dep, oşondan emne özüne ülgü algan üçün barış gerek. Birok adamlar uşun başta düşünbeyt ele. Bulardın jürögüne iman tereң singip ketele gele. Şariat ilimleri bularda jok ele. Oşon üçün tıygan bolçu. Keyinçerek adamlar şirk emnekendigin bilip, imam eken, tavhid emnekendigin bilip, arvaqtar hiç qanday fayda ziyan berbesin bilgenden keyin Peygamber kayra aslına qaytardı. Men silerdi tıygan elem, emi ziyaret kılavergile dedi. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت رواه مسلم. İmam Müslim rivayet kılan hadiste Hazreti Ebu Hurayra aytat, Peygamber aleyhisselam enesinin kabrini ziyaret kıldı. İladı. Janındagılardan bardığın ilattı. Peygamber ilaganın görüp alar dağı iladı deydi. Keyin Peygamber aleyhisselam aytdı deydi, men Rabbim Allah subhanahu wa ta'aladan suradım deydi, ruhsat suradım. Apamın günahını geçire gör dep dua kılsam bolavu, apama istiğfar ayt dua kılsam bolavu dep men Rabbimdan suradım elem, Rabbim bana ruhsat bergen jok deydi. Keyin men ruhsat suradım, apamның kabrini ziyaret kılayın dep. Ziyaret kılsam bolavu desem, Rabbim bana ruhsat berdi. Hurmatlı bir tuğandar, kabirlerde ziyaret kılgıla, kabirler ölümdü estetet dedi. Buna uşul hadis çındığında Müslim'de gelgen sahih hadis, balkim uşul temadağı Peygamberin atenesi tozoktoğu beyiştevi degen temadağı en sahih hadis uşul hadis dep aytılınat. Oşon üçün Mullal Qari aytat, Mullal Qari İbnül Malak İbn Faris'tan sözün keltiret. Buna uşul hadiste Peygamberin apası kapır ekendiginden kavar bolot deyt. Apası kapır bolgon, alem kapırlarga istiğfar aytkanга hiç kaçan ruhsat berilbeyt. Amin apa. Amin apa uşinto aytat. İbn Malak'ın sözü. Antkeni kebir alımda uşul hadis tüz karmanışat. Birok biz ağı razı bola albayız. Biz aytabız, berde hikmat var. Hikmat var ekendi qanday Huday Taalam uşunday mümkünçülük beret, atenesini tiriltip, kelime aytıp, andan keyin kayra bulardın canın alat degen bizdin etikatыбыз var. Birok oşol vaqtda ruhsat berbegendik, altozokko çöt degen sözleri jok. Bolgonu sen anti istiğfar aytıp oturubastan alар özleri türü turguzup, Allah'dan kelimesini ayttırtıp kayra Allah ozalarda degen söz var. Nasih mansuk. Ekinci bir sebebi aytışat, alar deyt İslam gelgenge çeyin ötüp ketpedi, Peygamber Müslüman bolgonga çeyin deyt. Peygamber bolgonga çeyin, Peygamber aleyhisselam, Peygamber gelgenge çeyin. Demek oşogo çeyin ki Tuğra fitrat dininde bolgon bular. Hanif dininde bolgonda İbrahim aleyhisselamdan. Oşonu menen bular beyişke giretti. Bul jönde İmam Suyuti'nin özünün kitebi var. Ayttor Mullal Qari dagı uşul boyunca köpüsüne aytılıngan da Mullal Qari şuntip aytты, ana mintip aytты, kayra sözünden qaytты, jigit qaytты dep ayttor uşunda sözler köp bolgon. Biz etikat kılabız Peygamber aleyhisselam'dır oşol
Adam aleyhissalamga çeyinki uruk tukumunun bardığı inşallah ata tegenin bardığı cennette etiqat kılabız. Ahli tarikattın bardığı uşul etiqatta. Ana bunu hadistin tekis tüz degen sözü balkim adamlar oşo umunu musulman bolup ötüp ketken degen söz da. Alar bilişpeytiler oşonda egerde musulman bolup ötüp kete turgan bolsa oşolarga istiğfar aytkandын keregi jok antkeni bularga paydası tiyibet degen balkim mani bolgondur. Balkim Peygamber aleyhissalam öz oşol wagtda bilbeytiler emne hikmeti var ekeni. Bolgonu men istiğfar aytayın desem al istiğfar aytkanga ruhsat bergen jok dedi. Antkeni Hudaý taala buga başka nerse dayardap atty, andan dagı çoňurak bir nerseni. İmam Suyuti'nin kitabı boyunca 3 kitabı var, 3 kitapçesi var. 3 kitapçede mına uşunun dalillerin toluq alып kelgen inşallah. Balkim kırgızça kotorup, jabul bolsa kotorup bolsak dagı özünçe bir bayan kılıp aytkan hareket kılabız. Wa an Buraydata. Anan birok eňde ыңгайсыздыгы кебир адамдар оозун толтуруп эле ата-энеси тозокто деп эле кайра кайтара айта беришет да. Бул айткан аалымдарды биз жаман көрбөйбүз. Ибн Малакты жана башкаларды. Алар текстин карманганга аракет кылып атышат. Бирок урматтуу бир тууганым, улуу адамдар айрыкча Пайгамбар алейхиссаламдын үй бүлөсүндө бизде завук болуш керек. Завук деген эмне? Тавит деген сөз. Биз ким менен сүйлөшүп атабыз, кимдин ата-энесине сүйлөп атабыз. Öte etiyatlık mene mamile kılış gerek da. Tekstlerge kurgak baylanbayız biz bu meselede. Biz de emne iman degen, vicdaniyet degen nerse var. Onun için öte etiyat mamilede buluşumuz gerek. Ve an Buraydata radıyallahu ta'ala anhu kâla kana Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية رواه Müslim. İmam Müslim'in rivayetinde Hazreti Burayda aytat. Peygamberimiz aleyhisselam bizge de üretöt ele kavurga çıkkanızda kanto aytarımızda. Minto aytat elek deyit. Esselamu aleykum ahled diyari minel mu'minine vel mu'min. Minel mu'minine vel muslimin. Musulmanlardan, cana mu'minlardan turgan uşul cerlerden eğleri sizlerge Allah'tan salam olsun deyip kadimki de tirilörge salam aytkanda salam aytat ele deydi. Ve inna inşaallahu bikum lelahiqun. Elbette biz sizlerin arkanlardan gelip barabız. Nes'alullaha lana ve lakum. Biz sizlerge cana özübüzgü afiyet durayız. Afiyet degen emne? Bardık jamandardan kutulu. Jengilçilik. El halasu minel makarih. Bardık jamandardan jengilçilik. Bardık jamandardan saktooну, kutuluunu kaalayбыз. Sizlerge dagı özübüzde de dua kılat ele deydi. Demek mına oşul dua kavurda ötkende ayta turgan dua mına oşul mesele. El faslu sani an İbn Abbas radıyallahu ta'ala anhu kâla مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. İmam Tirmizi'nin rivayetinde İbn Abbas aytat. Peygamber aleyhisselam Medine-i Munavvara'da kavurlarından ötüp baratıp ayttı deydi. Ötüp baratıp anan kavurlardı yüzümenen karadı deydi. Kavurdu yüzümenen karap biz kavur beyta turağımız kete veriyoruz yok. Peygamber kavurga burulup yüzümenen karap durup keyin Esselamu aleykum ya ahlel kubur ey kabur eğleri sizlerge Allah'ın salamı olsun dedi. Yagfirullahu lana ve lakum. Hudaý taala bizdin dağı sizlerden dağı günahlarını geçirsin. Entum salafuna sizler bizden burada ötken bizdin emne ata babasınlar ve nahnu bil athar biz dağı sizlerden izinlerden ketip atabız dep dua kıldı deydi. Mullal qaraytat ve iza zarahu yaqra'u fatihatal kitabi. Egerde biri kavurdu ziyaret kılsa oşol jerge barganda Fatihat kitap Fatiha suresini okusun. Ve kul huvallahu ahadun salasa marrat jana İhlas suresi 3 mertebe okusun deydi. 3 mertebe okusun deydi. Summa yad'u lahu keyin marhumlarga dua kılsın deydi. Fatiha suresini okup İhlas suresini 3 qaytalap ana marhumlarga dua kılsın bargan jerinde deydi. Ve la yamsahuhu ve la yuqabbiluhu kavurdu kolu menen sıla kılabasın jana kavurdu jata kalıp öpbösün dedi. Emne üçün fe inne zalika min adetin nasara bul Hristiyanların adat şunday dedi. Ve kâle bazı ulema kebir alimler aytıştı la ba'sa bi takbili kabril valideyni
Kebir alımlar ata-enesinin kaburun öpkön bolsa ziyanı tiyibeyt dep aytkanlar da var eken. Ata-enesinin kaburun öpkön bolsa ziyanı tiyibeyt degen kebir alımlar var eken. Bирок христиандардын адаты болгон болсо да ата-enesinin kaburun деле öpköndүгүндө эмне маселе шектүүрөөк. Анткени христиандар атат экен. Жөн эле дуа кылып барып кайра келет. Алымдар айтышат, кабырга зияратка барганда кыбланы карап дуа кылыш шарт эмес, балким ошол кабырды карап, ошол адамды карап дуа кылыш керек дейт да. Эгерде кыблада кабырды астында болсо нур үстүнөн нур дейт. Бирок андай болбой калып туруп, сен ошо кыбла тарапта эмес болуп калса, кабырды карап дуа кылганың жакшыраак болот дейт. Анткени өлүү адам менен мамиле кылганда, тирүү адам мамиле кылганда, бирөөгө салам айтканда, биякта карап салам айтпайсың, бияктагы адам ошону карап салам айткандай эле кабырдагы мына ушундай. Зиярат кылганыңда сен анын дайыма жанына келип сүйлөшө турган болсоң, кабырында дагы жанына барып ошол жерден салам айт дейт, эгерде мүмкүнчүлүгүң болсо. Эгер сен жөндө анын жанына келе албайт элең, кээ бир адамдар чоң адамдарга келгиси келбейт, тартынат, алардан уялат, алыстан туруп эле рахат алып сүйлөшүп анан кайра кете берет. Эгер ошондой болсоң тирүүңдө, анда өлгөндөн кийин да ошол адамдарга келгенде жанына жакын келбей, ошончолук абалда кел, ошол жерден салам айтып кайра кет, урматы жайына коюлсун дейт.